ngap den so bai pi ke parlok ti bisana ban pe yak rek video hak ke channel kanai krek sin kabrin kong bat ka bakadu lese yo Lionel Messi Cristiano Ronaldo ban yakan du persya paramaki hak rek chingyale kai ka klub Inter Miami kala yo ban pedang burom yo Lionel Messi mentau snem arja arfly hadin bola mino na klub PSG baru lain yaso syakna klub David Beckham kabele kai kamajelik sokar hak ba Lionel Messi tang po shibnai ulala ban yalam ya klub Inter Miami ban yo khuri kan namladu akasin kabringkong hak likop menta ka samoy bat haba pai show Cristiano Ronaldo haus snem arja arfu ar ulala yaso syak klub na Saudi Arabia ka Al Nassr kabele kai Saudi Pro League game henroi ka shimpor pat yo hadu snem ban yo khuri ka trophy akasin kabringkong nakam chak klub Al Nassr hakaba Cristiano Ronaldo la nyalam ya klub Al Nassr ban yo khur yakan namladu akasin kabningkong hak Arab Club Champions Cup jongtau snem nakam tak klub Al Nassr ka jingle kai hapdeng Lionel Messi persya yo Cristiano Ronaldo ni ui kaddu hak khandai tarik ubnai Januari jong snem arja arplai kata hak jingle kai hapdeng klub PSG persya ya ka Saudi All 11 Star hak ba Lionel Messi ula job Cristiano Ronaldo lane ka PSG kala job ya ka Saudi All 11 Star dasan la saukol bat kumba kiru football ka leng jong ka pertai kila trang bar kila kwa bani ino ya ka jingle kai hapdeng Lionel Messi persya yo Cristiano Ronaldo bat menta kane kala urlong bat sian ngin sa yuno ya ka jingle kai hapdeng Lionel Messi persya yo Cristiano Ronaldo lane ka jingle kai hapdeng ka klub Inter Miami persya ya ka Al Nassr katkum kitlong kubor kiblami hakini kisi ka Saudi Pro League kala terwala ne kala offer ya ka klub Inter Miami ban shimenta hagi artli ki jingle kai Riyadh persya ya ki artli ki klub Kleinbor na Saudi Pro League kata ya ka klub Al Hilal bat kumju ya ka klub Al Nassr bat nakaleng ka klub Inter Miami bat ka Major League Soccer hadin bakila deban pelong meeting kila menjur ya kata ka jing terwa jong ka Saudi Pro League ban shimenta hakitei ki artli ki jingle kai persya ya kitei ki artli ki klub Kleinbor na Saudi Pro League game kumta hadin baka klub Inter Miami bat ka Major League Soccer kila deban menjur nakaleng ka Saudi Pro League kila pentikna ya ka tarik banelekai kata ka arf kandai tarik ubnai Januari jong snem arja arf saw ka Inter Miami bat Lionel Messi kan yakun persya ya ka klub Al Hilal ha Kingdom Arena Stadium Riyadh bat kumju hakach tarik ubnai Februari jong snem arja arf saw ka Inter Miami bat Lionel Messi kan yakun persya ya Cristiano Ronaldo bat klub Al Nassr hakaju hi ka stadium bat ya kan lanang pentikna shoot da klub Inter Miami haka ba klub Inter Miami kala tweet lingba ka ex Twitter account jong ka klub haka ba kala benpau baka klub kan sayo ban yalekai hadu artli ki jingle kai has Saudi Arabia Riyadh season cup bat kan ka sin ka bningkong nakam ta ka klub haka international tour shishu ka klub Inter Miami lingba ka ex Twitter kala benpau ru ba haka ka tournament ka klub kan sayo ban shimenta haka Saudi powerhouse persya ya ka Al Hilal bat ka klub Al Nassr kata ka arfundai tarik ubnai Januari jong snap arja araf saw kabdai haka singi monde haka por shiba JPM bat kumju haka tarik ubnai Februari jong snap arja araf saw kabdai haka singi Thursday kata haka por shiba JPM parlok ngin saap militi ya kan ka jingle kai persya jong kini ki arngut ki rangale kai ki bapau haka ka juk ka bamta kata pedang Lionel Messi persya yo Cristiano Ronaldo bat kane yo lese ka ka sin ka bningkong bat ka bakadu ya Lionel Messi bat Cristiano Ronaldo ban yo yale kai persya ka football kata naka klub Inter Miami bat ka klub Al Nassr te parlok tang kini kubor ngangai ba pila sanutu ngin sai kendu hakwai pat ka video kublai shibun